Okay, gal tuo na suos kewa masimit in fact lo tingkat kumulas lo ke aslosan inge sirle dara sukyangan check ye lila asgya ti olasho. All right, gal bona. Gal tuo na suos kewa. Kulo tingkat if in makum kan gashi we order tu share kauklum ke Facebook nga en kewa in mawigat pe nagusin wibe tawale got live stream slash got live na ke website slash Sifac casting gold www.castinggold.com when got oy stream na ke Roku channel ke smart TV duman ko Apple TV ko Amazon Fire TV bang medium magat stream na ke oglo sigat kat kan we akasrye o ye inge. Doktorenti av verksamheten ifall na en ashwe kagmin we dokle som ju gat siakla tagay la kat verksamhet. Men suya kat som akasrye pro ise inge. Tagay pro. All of got flat lena. Esim gas ni daklo malla. Logam ulash logam bla katin kan metalik tu say aklet belen saasesi kumesna seshin. Dal mitlit verksamhet. Particular gasol good we got. Kaya gasol kan dalom na ingat. Kira na kan akasrye. Eiskatle isang nakastifena. Nakin might lash. Liki gas matal wala na lo. Kaya bek wala lusama. Arpet na kating in sukke gasol going we belong to gasol. Let on dallo min akfreshim tan siash ilen magain kalam ke gaslo min pa gaslo me bai il gauli na sinelos sa matia suk sa shapta o bigesla sinelos sa masuk pada kat proy ke pensing about dal si gaslo bu lo mala pa ta ki mana kewa lag na bu block proy lash like we see a clash que vai ser pro se vai que na que o que nem quando se fala na tu já Jesus Christ amen amen que lá na que na que le bem ai inge sele da bange que de customer que program lá só mal como já me disse bange a so back fechar vai fazer lu se fez assim para que já me vai nacionalidade Sifac pa Moul Ke Ngun. Moul Ke Ngun. Marit kasreacng ke Rome sapta algosan. Fos algos. Akos na ke algos. Giko reading Marit ko learn na asrye ke nunak. Srye ipsimet ngan pa Akpayeyuck Ke Moul. Desam gud le me pol sam gud. Na ipsak lo ngan pa Moul In Ikwac. Moul In Ikwac pa fos Ano nga akademia, mitliget verksamheter. Folgende några housekeeping med færre klass, der forsøger. Godt ikke gasin goal, men der er ingen af versen hjælp med os, der kan rundt gå små og gå skælden ge. Pandemic ser, at bare godt ikke så gældsiden, så skulle den bare også ingen en shopping gaston godt. Shopping gaston godt. Ash website slash www.castinggold.com som ligger på denne lige og vil lige bare der forsøge gaskom akademie ke le un message ke akademie ko going email ko som ke castinggold page ke Facebook ko castinggold group ko in malie pe kasi may fara feature mo pel sa akin din mo kanak fascila mas mo ko ina kanak fascila din si spela so spelas pa in or maging gaston got in some in on an alley line sa in fact the gaston got na enda ko dash mo pa bang spela gusto mo website la so komedie mamagat fudia kaya beto dito le mea ifogot kot enyo no ktenash
Ashtaryalu, Ashtari non-profit organizations. Ifo ko casting called Inc. Pacifica United with a K. What is our purpose of existence? Na masi yok şüpheli gimana ko pa pailang siya two fe sham pag-astral ka. Na sum na ke website la siya padala laki na ko stream na ke live siya kung di ke TV nata siya. TV na duman smart TV sum na ke Roku channel na kumedi ele Fine bel si met lombang na som na ke Roku channel ko Amazon ko Fire TV ko Apple TV kasi nga noon niya TV sinti confirm na pa yung live watch ke kung hindi ke Facebook na dumaan sugan ng wala masin Jokta kung ligat ke Facebook na duman kung nake website so nakikasinggold.com stream na ke website la so nga kan lila kan ash gatingin ash ke dengan volume ye mas misaklup ke we masi challenge sila so men kat gaso sino na si makan in gaso or kum host kum si or produce show in the gafu ko bel the shakta at the bani ya so na ke Roku channel kum li ad channel sina kum word of knowledge pa ine si bagosu na kung vindiet logo sin na kumedala upang kung may ad channel sin it's a one-time setup kung setup pel si fan na matugan ito ka na Ashtari channel sin ang Roku le Roku channel bangan ko Apple TV ko Amazon Fire TV kung in mo fresh na zoom bangan Shupe si Mario got already get and if you come direct makun o yang na ngamo min kat as lapan yok kat da modi ke kasi malen na may da fin direct makun na kanina given connect genek pema he falin money mam da reckoning mam donate ko money ma udaga san cash mo da kasi given mo kin fall like super lá só ko ina fashi mong sila na ngamo pare may fact last thing you know kulo si was ko sa wikut and if in kumong si kumakale bila siya kuman okay ngalile tuwo isa William tuwo na sum kulo kam to wikut yangan shukyangan skilila ngakan use I was afraid tuwo Sukamil Thompson tuwo penasum kulo ke Ako was taka wikut yangan sukyangan sikilila akan display ine was I think man okay nanangan sum set up main stuff masih tu era semua ini program bastante sih ya aku this display there was what you do the shot kan Paing ko was na kewa lagi was na wikut yangan I was afraid Sukamil Thompson Hubert Kamal Joe nasum Isa William dua tamle lagi aslo usan na ako may fast naman nagmalit last time saying kasi ben pela ako may ingin na kasi susunod na kumulit silap ko on naging academia si Fe silap ko nam singan fact mo Moul Ke Ngun
Moul Ke Ngun. Na malitit sa kumli ayokshpen context. Kalmen context pa mama sikyak lukun may nanak singan ko. Mama sum lang kumli kaya ako may read na masikat kaun ki may fact ngan. Shok katina tina sumuisak lele may besikyak sa yan mama sumonyak ngan. May kung hindi le kung kaun ki mama sikyak sa yan ngan. Ako may read singan na online leksyon na ikerlit na sum kumingalim ke. Pang context. Na masing ako kumingalim ke ole Paul ke may letas na si Mwet Read kung finan Rome ngan. El ke Sifac lal na finan Corinth. El matar finan Corinth. Sum na si Mwet Read kung finan Rome. Sama elos Mwet malsam na siya ngan elos ito ke awkward mata lalos palos fashion elos matake. Now vindi ladalay Paul na sin Mwet Read ngan Mwet kung finan Rome. El sim na sin kewa na Mwet Jew oyepe Mwet Gentiles. Sama forla matake ladalay kung sa sin Paing sin. Na sim na silos ilsang na silos may luti lusi ulayang nato sabram kin na silos ne pa katsun saptal ko shin. Saptal ko shin el sabram kin na ki iplan Moul In Ikwac mayok luma sabram kin pa siye pa Akpayeyuck Ke Moul Ngun pa sa ko shin. Na akluwo shin el folklore na compare and contrast. Na ke Moul In Ikwac na ke Moul In Ngun. Na fosa ako sila exam kin na ke Moul In Ngun na ilsipit suwan na ke fos alimos ka foson ko sa ali ko saan exam kin ke Moul In Ikwac singan. Maritilap ko may payde last ke sapta ali ko fos ako na ke on ko saan. Nasokta ako minis la complete thoughts and but then that ke som na ke fos akos fani ke fos ali ko sa dictionary na ikekta na system meya man na aksen. Tasokta mga ko sa gun biseng kasi sa gun na fos akos na ke fos on ko sa min pang fos may kollash finan kalula sa finan ko shisngi na sin shisngi takolan matlang Mwet lang sino pang ako mitolya Lord Jesus Christ. Na akwak may lus fasking and itap yang na selos mwet lang dekki matay Israel sin ay lusin matake lusin ukwe fasking. Tingala ba Kulo? Tingala ba sa file? Mo tasok ta man oye sigan man na selos na ke oye lalos ke bel lalos. Na ora ke utako luti ko oye ng fashion is soon bel ke ulayang sa na Mwet Jew ngayon ko pa Judaism ilos na panatari ke oye ng ilos sigilos mata na ke na lemchis ka sila takate iltako akpayeyuck mas manyag ke ulayang mata ngayon il enwo ki il sapayak may Moul Mwet na may tao el mato na ni sunya tol mo todo en ko kiye el Moul yak sa mangan te makinayak le mangan na mana shmonyak na fashion ke fuku na ke tao sinye pang plan lan kat in mo falokon ma maitlan na mapodil ta ko usi sham sine na sin met kol lan met alu Jew sa mga davinan Rome oyepe na sin Mwet Gentiles. Kaya lus sema forla ko ikla Moul lalson in fasting matakilalais kung isa inge. Ako vindiya ipsibet nga dahil sabi na ke Akpayeyuck Ke Moul. Fos ay ko sakluk nga kuminak din hindi po. Okay. Fos akos el sabram kun yok na ke Akpayeyuck Ke Moul.
fos akushingan il usinga si kumkiden Paul el sum na sin matlal finan Rome machu finan roaming and in oyepe in lotelos in Akpayeyuck Ke Moul ashkean na eloreda compare and contrast nga gusap ke fos akus na fos on kos nga yok na ke mo le mekal men Moul ngon na ke Moul In Ikwac min maluwo sa pa na polil skelen ilen dictionary na akate na sales shukya nga nusin notes na tuku kundi technology wo may alde kasreacng the shock to kadabela if in technology il crash na kume dictionary na aspel pel seluwo mga sunoy yeseng nga akolla notes na tuku nga akolla notes na tuku nga sumtulang nga akolla deliver message mo crash iPad singan ko phone na tuku flak na ka phone tuku overheat mga and kanabela kung finte na usungya may dudanayin ko na kung may get stuck na gigashalan ka peligas masikin nanta na malubit singan na ashing nga tayo nga siyang off of memory na ba o yes sigat na sikpe ulutu gusto uyangan buya aproy pegemagan technology in work to our advantage in the line cut. The shop the full evolution ipsimet nga ang masam din po sa akusan. Paing kum se behind to na assume kulagam to wikut yangan. Fos akusan il kumidlan na ke oneng kasas kusinsik sima podel il siyak nga lang. Orik fakya mait si ingwi palak. Mas was kesikosok. Paul il champion ko in topuk in sang top na ke may nunak sinseksin le wait si ipalakin fakya mas wasa yok na ke sikosok la ke lalal vong isin kumya may tifin siya la may palakin fakya sikosok la hindi ka masap kung di masap po udaga na si Mweta insang karangan ulo siyang kispin ash lan makuluk. If you were in makuluk, you were masap. Napapolil siya ilan nakil hindi ki fosako siya Arilena upe Mwetsi iklan edidiya notes and Arilena upe Mwetsi in matapalakun sukosok. Efin el Moul Ke long se lanique. Na pail shike in elfin shike in mata ke masaplal Moses. Maitsingan oy special pail something pa oyelan mait finan chu ko mait kul finan chu sa mamta finan Rome. Elos mata ke long se lalos elos fun masaplal Moses makay na kufla na in ela makuduplalos. Elos kuwasin line na ke masaplal Moses na fact Bible of fact le kung fin akos na kanaos na siye wabero kanaos na fon na kishpin elos mata ke Akpayeyuck kufla usak ilos kufla plakin sa klase kan bayan mga saplal Moses or makinyat na sin pelan na Israel ke ways malos ashke kelam chisel na kamisen and guess that Paing ko grace long lang kat pata sin may in belsin na oye pengon matal ash ke belge
pelan masaplal mo siya wenging ngon madal pa na sin elo siya makatil sudela makaifan na. And nakilabel ta ko siya Moul Yak na ilsa mo ngasma maawul yak in matay nashlos e fall e wuta ngayon so pa maawul yak pa ngon madal. Nanti mod ko ngon madal il prasin honestly elos matake aqua ke kolya klan kan. Oye se mai los matake los patashi ke nuke masaklal mo sistema fotodo le para ma-reach ma body sigelen ilen academia e fotodo le marke paipsiak lungan fos milie fos version ko so Esam na ke Moul In Ikwac. Moul In Ikwac pasab kinya so read the line na ke may nunak singan yok na fos version fos ko so pasab kinya na ke Moul In Ikwac. Polil sikelan topuk sinsiyak si mafak mo mea kalmeyen Moul In man na ke Moul In Ngun. Esam open sila kasab na ke contrast compare and contrast. Kung saan nag-Moul In Ikwac, nag-Moul In Ngun. For sacn polymer magin in sige Akpayeyuck Ke sang topse na ke lemea kalmeyen Moul In Ikwac na ke Moul In Ngun. Pailak kalimile Moul In lanma in maeta pa inuke na naklalos. Como academy bagay sa academy mo uli ni Kulo san. Ngayon siya siya unfold this thought nanaklan mo ito pa academy mo uli ni Kulo maitse galim ke kalme pa I should example sila. Also we Bible studies Mwet Read. Nakawag sila ng ilangan. Surely, may nanaklo ke may wikut siya. Natop sila ng pa kung fingkin naman nakla ko Kulo, nakla ko fok, nakla ko Sifac. Pwede ngiti fact na nakla ke wikut siya. Nasakta, ngayon makikita sa mga nilikesa na sik. Ngayon sham ke. Na bafak sila ang polish may taygalan kele. Katfinu ka nalaklan may ta nalaklas pang Moul In Ikwac. Moul In Ikwac la siya ke Esam may Kulo siya long se. Polish fact ke sapta do ngayon nga mas mga siya nga kispin nga ito mo ngayon na nga parang nga kung sige mo ko na ke fin ba nga weight se ko fin ba kung ke lose weight kung ke lose weight ikwesing along sa butul ikwesing along sa mga ice cream mga kente mga may na kung lose weight fa ka kung lose weight fa ka pakuminso mukui orek ma oroma kumintian mo tuyok lele kuntian mo ngoyok lele pangay mama Ikwac along si o sa mayro kung lose weight mas mafal nga kumin na pakitin sin ke balance siya makatkangan na kele lende mo starch lende mo ma-fry ka red meat kung lende mo may mangan pa we say or kat ko lose weight ako hindi pa katfin na ke iplan keden discipline ikati keden sum asos mo kumukui pa mamano sing in lose weight mamano sing ke pa pidenal siya keden demukui na para mitse lupelen ilen lose weight na bago ay sa mga polish kaya siya na ke Moul In Ikwac le mama Ikwac along si pangamulan fela sa mga lasyang at may tao
likiin palakin main sewo. Kain palakin kain matake akpayeyuck lankat. Paing Moul In Ikwac sa podil chkelen ilan sharp ke Mwet Read sa inge. Nasikko masi yokshipeng ako min esla ke madututsinga pa. Kat finikuf na kalam ke Moul In Ikwac na upeg den kalam ke Sifac nga pa Moul Ke Ngun. Ma first me gos na gawan gos nga en gal gos nga chkelen akatayele. Meya Moul In Ikwac na ke Moul In Ngun. Kung finigin na Moul In Ikwac, ako finigin na Moul In Ikwac nakita ko sa kalam na upeg ke nunak sila meya Moul Ke Ngun. Mayin kat finbangon na Moul Ke Ngun na pamanakat mataorong na kasi pala na when the egg like Moul kasi ko pala ni si wo si makati sa kumapol sa ke makati sa Esam masin maitse just in kalam ipsilan nangafa ko inge nasikko mayin kikasalan ngo ni lusa sikten kalam ke mau makuduk kisbin made kat nigun le mama kat nigun me da paus kat me kat plakin mau per misenge na kat notela misenge le o yesente na wo na e wo kiten sukiten kaing ni kiten dem ta ke o yesenga fin bang asab kin yok na misenge si mama onela mate la sho pa high blood pressure diabetes ko kainin mas matako ke bungonas te muito plas mit crime given en merge balakin be da ngafakin da makuna kubguten sin tek giden tawde ma magat is kof mayor on a session Esam male got luguti ke kainin mel elementary school got luguti ke food groups na ke finbang green vegetable na ke starch na ke protein fiber got luguti mga ke got cup kapya ga or on sesh ke den makain kalan ke got tell line na ke na mising pang finbang nga si fe nga borderline diabetic. Kaya ba at na yang mungungakang at na hasusin fall. Or doctor lang if mo kung borderline or kung is traceable amount of unknown in masang control diabetes low man. Nangyari ba high blood pressure. Na ilusipe uno sin sang current. Na mga fishing ngayon ko na ro, kasi fena na ro pa. Ngayon liyan mga kang, ngayon super ngayon sumasos. Na parang ito mama, na kung atikante ako sa oyesing, atikante na Moul In Ikwac lang kayo control niya. Ang kang like taking interest ko katigin ni Sen, nakatama yung friend, ito proy kay, nga, I blood pressure sila about one to bele. O atin na roy block kaya. Parang masih mayok si Pel. Then isla kayo madudutsin nila. Moul In Ngun. Sa makati na siya. So, usay attack na siya may kanye katyang be. Kung di siya, kung di na read pebble, tayo na kung mana kung read yan, kung di sum ukwe, fashke. Kung na ko na do the whole thing. Le may kalme na si ko. Esam de que pode el sim na sim met room, na el sim que spend oye lalos. Sap mal de los te plugin shufflet ko machine chuka, mas sap los te plugin. Det klaras beltin, men det som man gör. Det vill aske context ke marit singa. Så så ako nu sila si kum na mising le me kalme na si kum. Para ma fall den loen na ke. Le ifokot mata mas. Sa mga duke, mama manos long sikat. Mata ke mama sapay mama kat nakatala ke bala ke kataloy de. Pagkata mama kat bala ke sa matina wala ke manos misig. Ngay sa mate flash ngay asa bagaklava mo. Pag mama mate na mata, oh, dal six pack.
alle fukuku manolus. Minifo sette na kewa ngam tawil fast na lang yewa ke. Ime makai kui. Oro manolus ko imbel. Sabi sige ngakumpiye. Menga mataro. Sige mo ko katlela manolus so dictate. Makataro. Katukin na naklapat lasyo paano mapoli sa may daliag TV, mga high carbohydrate food, mga yoklet carbs. Kaya nga, usip misesh, misenge. Takto mo fat na siya, viyemo akatiye. Kasi mo medyo, nga mo tilal pong isip, nga ugo na mabay fat. Sige mo ko din, application siya nga, akong diction na dafong Mama fall kita nuke. Kung que o coelho é para pela fact que mongo. Flocken que o leia mata. Flocken que Nebuchadnezzar. Pela Nebuchadnezzar que pela Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel's diet. Kung que o coelho é para pela fact. O nakiplan mo ma. Aspect é para pela. A fact. Tika na bang aray la wo. Nga fact in may na ngakse. May sham si lash may ta. Mo yung katmet ko siya pang si il ya lash. Kat mas la matabi na America. Sap mo kat finwan ta na mungu kat matakang usil na ni kwesyo. Pa usil bisesh. Na papoli trabin na kemano. Fast ka na kigaslan ka. Kat finuke mo mano siya, mananakla siya, long si nakigaslan ka. Pinatahapong na pinpospes. Nakafidya mo, ngayon, kung ingasya, kung hindi rin na inasol ka, kung hindi kasreacng, siya mo, magkaifan na, makunong kumin sila leme kung may akasrye. Ay, doon siya, lumalap ki akong prinsipyo ako sumisay ngayon. Dahil gastan ka din wikut, kaya nagkatfast na way. Iminjak mo gastan ka din wikut, ingasikut. Kewa kaya kasrye. Lumalap, nasuwas kewa kaya aslowasan. Finjak mo ngante orela nanakin tawas la si masuwas. Nasuwas, tuwa nasum talin asa. Tuo na siya. Pijak mo, CPI tuo, alas mo nila, kaya was kawak. Na kadabela, mapay masuwas. Kachin fact, na may tayo siya ngayon. Na may siyaklap na siya ba, nikos kasreacng, at fact, mo, ngawra la wo, wasted. Kapit na, kasi bebe na kaske health problems yun. Ngayon na nga nawi ngayon na nga nawi na ipsilok yun. Ngayon mo kayo moul in mo health-wise, ngayon mo kayo for oracle sa ploko. Fall na kayo long siya ako ka. Naglawan lang, pag-ibig sila sa takale, kasya ka din ako minsipe Esam leke, and kasrye. Kulo, akpayeyuck Ke Moul.